Yewe nganeza ukuthi impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba ke eseveze ubala ke izinyanga ke ezibonakala ke kuma YouTube na ku Facebook ke eziphatha kona ke amakhamera bafowethu impela besexwayise ke abantu ke ngalokho ke ezikwenzayo kodwa masikhuluma kakhulu ke wenganeza ukuthi impela ke isintulelana ke lenkulumo ka King Bhaka nani ngenizwele akuyona liyanto enogwajo kuphela eactwayo zonke lezi zinto ezama content ubona umuntu enenyanga ngiyakutshela iacting leyo uza umuntu ethi nginodokotela ubani lo dokotela ubani unje iacting leyo lo othi udokotela ubani ukhokheliwe sometimes icontent iqhamuke naye ukuthi wena uzokwenza kanje mina ngizokubuza kanje mina ngizokwenza ihaba kanje khona soshaya abantu iacting mfethu uma ufuna ukuphila ayoqale phansi uthi go back to YouTube channel or Facebook uyobheka bonke abantu abasuke beinterview inyanga you must know today ukuthi acting leyo ngelinye ilanga lamazo ngashoyo mfethu uyongivuma protector okuphiwe idlozi lakho protector bese uphakamisa amandla edlozi lakho uzokubona ngqo usonqobo ngoba lemhlabeni mfowethu silwa nemimoya yenzani imimoya ifuna ukukudonsela emuva mina ngilwelana ukukusa phambili mawucabanga bangakanani abantu engabe bathatha 150,000 baya kobalahla leka mhlaba yalingana bangakanani ngabe bahambisa 5,000 kanti kuyadlalwa bafethu